Welcome to the Mamelodi Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and help us grow. For breaking news, please visit our website www.mamelodi10shopi.co.za. This is Mamelodi Shop I channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Mamelodi Sundowns 1. Sisunjani? Ngiyaphila kunjani futhi? Siyaphila. Uyibona njani game namhlanje? Nna ba ga tsweleng re bolele ba bo AC tsweleng. Today re le re tswa fela re fitla moraro gopela ra re modimo tsa gona le batho ba ba pitsa bo obvious. Wa bona Mamelodi Sundowns e ratsa ipotsa rena obvious e tlo phela e wina. But today re ba bontshitse spoko. Goal le la ba ikorileng e bile lucky. For nna ke lucky and ntshengwe ke iboneng gore a ya re tsamaela pile wa bona tsaba ya go be ya Vilaka mo fase a se yona ke nagana gore next time le swantse ba be dilo pila and ntwe nthabisha today ke gore ke bone batho ba Pirates ba tlile ka bontshimo ba tlile bona go rajiwa mara modimo ba bontsha metlolo bona ra betha goal ba senge ba nagane ke bone motshwanya kwa la mo fase and ke re ha di Pirates cause ke bone maraponyana a wetse mo fase mola a tshubeli ke re next time Pirates ska tja dilo obvious wena le Mamelodi Sundowns we are coming Pirates rena le wena Chiefs know in a little player guys I don't wanna lie and ba bonuri ka game ya di2 bona re ba bethile bona ba ska ba dlala ka mogolo wa bona dilo tja bona ba rata di obvious bona re obvious di rileng today abale bo ga modimo cause ba go rile ka lucky today bona ba ka ntsolenge ke re malome ya ka lo robetse mo robetse nteng Patrick e sentsoleng bona ke re bona re tseng di tlogono tja gago remo we are going to support Chiefs 100% and re tsugile ne ba ipiritse re last re tla tswa bona we are here we are back thank you